Gardop, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Volong Komaji Karbi United Club along Indengkret Rock Karbi Fraser Kam Social Meet Kepedopon Rokasan College Indengkret Rock Karbi Student Union atum Cepater Piponsi Volong Komaji along Karbi Fraser Kam Social Meet Kepedopon Mate Kangthum Karnipon Akimia Men Chithap HS Fasier Lapen HS Amen Chithap atuma Phan Lapen La Sojai Megalong Cepater Pipon Laki Mai Phu Boron Hansi Kongchun Bang Song Timungatum Ingsam Jinpen Mai Pichun Pon Mayelong alihia mana pengpen nang chetong don lagi KAC Lakha Kresir Kep Dipu LAC Honorable MLA BDS Singling KAC EM Mate Local MAC Madhuram Lekhe Lapen Lang Pher Risonim So Terang LRNA Amai Phu Son Jutokbi Lapen Abare Mai Phu Lapen Kongchun Bang Lapen Kapreka College Karbi Student Union Body Atum nang chetong don News Text Report Karbing Long News Kardom Pinidak Volong Komaji United Karbi Club Asai Hemalong Rukasen College Student Union Budi Tum Cipatir Piponsi Hingdeng Great Rock Osumar la Peneng itu admission Osumar Atum Phan Alang Litum Phan Kangthum Karni Asai Mate Freshers Meet Pulo la Penke Social Meet Alang Litum la Son Amai Gibi Pontek la Kaisi ni Arong Mimi Alam lo la Pen Alang Litum Phan Suri Kacuro Pajir As a student atum Phan piniar ni son lo alang litum Phan eprang ke bangi aswan ni ke parung ya Phan je litum as senior atum non BA Charlie Bom atum ba non BA ke untang MA ke untang atum ana Phanta student ex student hisab alang litum kachehang dolo as hola ex student atum bangsi non Charlie Bom ui kimi os samara atum Phana bangke mesen knowledge mate mesen agyan pidekang dolo lain lo lasu freshers meet along bangke nilitum ta ihudisi student ke manhut nilitum as senior student atum Phan Jitu nange thanalam pini nili tum stame laswate ek sidam bom lo sekadu gabe stame laswati bezele tum mesen eprang ke cari thegia Phan eme thang life future bright dia Phana bangke pini aso chane lo ke chali adi ma bang ase pini dai tum theglong lo atu gabe ta hile tum au sumarak se hile tum khaya sumara tum se dak thexer sar tum dopik la pen ke Rukasen college long stame prabjin pen la science college ke banje science stream ke banje Phana bang ta nili bori ko itu kacing onai CM saraf fantan nilim than lo pachini lo lapen ke alang lita initiative dan bom lo kasida ilitum degree college ke non mat ke lai longvet lang ge longvet ano mak arts ancol lang masih science lapen commerce stream bang ke ilitum prabjin pe lada Rukasen college along pa introduce je pani libori pon kasih lancol lo Caribbean Autonomous Council Education in Church IEM Richard Tok Bipen Education Quality Mate Gono Sabapothak Methangasa Hemalong Perang Kemai Papon Caribbean Long Rialong Ta Lokachari Aprang Kepaprang Don Thekji Po Kemang Pen Education EM Richard Tok Bipen Cepaduk Ponsi Along I School Along Ta Lokethan Mesen Pen Lokethan Ponji Apan Boripon Lo Lason si Caribbean Long Lapen West Caribbean Long along Ria Parman Pini Pen Pangcheng Ponsi 16 17 18 19 Prayer Chikloan Gona Sap Padopon Popusi Perangke Mailong EM Richard Tok Bipen Ningje Pon Tangte ang tonalam kachini ji aphan EM Richard Tok Bi Perangke Thengno along kaning je ponalam thele Arjupon Senang Caribbean Long Autonomous Council pen Gunosok Kipadopon Aputak Ansi Nothing pen So press meet Kando So press meet long to long Joint Secretary Caribbean Long DMC no Coaching on Itu koma Unti Apa yang Nang patak Itu Kasi Lapen Thought Nantun Press Apan Yang kena pakai Itu blog-wise summary of school About Gunosok along A school along student Panduma Lapen external evaluator Panduma Lapen number of school Panduma in details Ang itu fun So details I think Pernah Sabi Narj itu no Lapen Fun so cookie Sabi Itu people Kibangzi So Gunosok Ibi Pongke Itu kacing on ASEAN Caribbean Autonomous Council Dr. William Lohang Kamatha A Kamon T where Kamon A is quality education EBA fund Lapen mission vision 2025 Kamatha so vision dan joksi itu non Gunosok Asam Gunosok aprang Lapen it will be the first time
council pen patir ipon napen kilili kidu tahai lukok tahai ini paper angmong sami nasong mong sami isi first time nang ko si itu tong sekot pen seki ipon nang pen bol ipon mong na sami nang chirapun chitun thegi ipon nang kibato ipon sami juni kido kasi Karbi Anglong nang pen la pen West Karbi Anglong nang panglung pen total student class 1 to class 10 ke 1,25,769 student. Laki West Karbi Anglong la pen Karbi Anglong. Ablok pindong sini na 40 people ko Bokazang, Harakhat, langsung mimpi Lumbajong, Nilip, Romong West sambil langsung laki Karbi Anglong. West Karbi Anglong nang bangke Amri, Jintong, Rongkang, Suching. La so blok ang mong pensi ka overall student ke 1,25,769. Number of school namang dutulo lake 1953. 1953. Lake school a block 10 lapen West Karbi Anglong lapen Karbi Anglong pamrumtet ten a school lake. Lapen number of Pre-Nifai Kretrok Phom Tiarni Karbi Youth Association Central Executive Committee Lapen Cattle Demonstration from Department Atumpen Patur Piponsi Pini Cattle Demonstration from IBLong Training and Awareness Program Asai Kidengpon Lapen Abangso Mayalong Aluhiaman Pen Kachatongdun Laki Cattle Demonstration Farm Manager Dr. Anthony Pangcho Lapen Ongdung Cattle Demonstration Farm Along Pen Office Staff Atum Nang Chetongdun Renti Lapen KYA Central Committee Atum Pen Chetongdun Laki President Marlov Timong Lapen General Secretary Avinas Kromsa Lapen AGS Bimol Terang Lapen Finance Secretary Sanjay Kro Lapen Office Secretary Thon Singh Timong Lapen Organizing Secretary Amor Pangcho Lapen Abangso Mayalong Ongdung Members Atum Bang Plikep Bak Chetongdun Si Bang Song Mayalong RD Pidun Si Mes Senpen Mai Pichun Ponong Lopusi KYA Amai Pupen Perang Kiaphat Birta Nang Palik গতিকে এইটো এটা স্কোপ হ'ব পাৰে যে আমাৰ ইয়াত আমি অলপ অলপ মাকৈ কৰোঁ সেই মাকৈ আমি নিজেই খাই পেলাই আমাৰ হৈ যায় কিন্তু আপুনি চাব এতিয়া বিলাই যদি লাংগুকু কৈছে লাংগুকু গ'লে তাত যিমানখিনি নেপালী মানুহ আছে তেওঁলোকে এক্সট্ৰাকৈ মাকৈ খেতি কৰে অনলি ফৰ আপোনাৰ গৰু ছাগলীক খুৱাবৰ কাৰণে আৰু তাত চাব তাৰ ছাগলীবোৰৰ কেনেকুৱা ওজন চবে তাৰ পৰা ছাগলী আনিব বিচাৰে ন বিয়া হৈছে বা কিবা হৈছে বুকিং কৰিবলৈ হ'লে যে লাংগুকু যাম বা দিলাই যাম ভাল ডাঙৰ ডাঙৰ ছাগলী পাম কিন্তু এনেই তাহাঁতে পোৱা নাই সিহঁতি কষ্ট কি কৰিছে যে সিহঁতি ফিড বা দানাৰ কাৰণে এক্সট্ৰা তাহাঁতি ইনভেষ্ট কৰিছে খেতি কৰিছে এতিয়া আমি কৰি কি কৰোঁ ছাগলীজনী আমি এৰি দিলোঁ ছাগলীজনী যি খাবলৈ পালে সেইখিনি খাই ৰাখোঁ কিন্তু এক্সট্ৰা যদি আমি ফিড দি দিওঁ দানা কনচেনট্ৰেট দানা মানে দানা দুটা আছে এটা হৈছে গ্ৰীণ ফডাৰ মানে ঘাঁহ আৰু এটা আছে কনচেনট্ৰেট বা দানা সেই দানাখিনি দিলেহে গৰুবোৰ ভালকৈ হ'ব তো ইয়াত এইকেইটাই আমি মেইন স্কোপ বুলি তাত দিব পাৰোঁ বুজি পাইছেনে যদি আপোনালোকে যে মই ডাঙৰ হৈ পেলাই যদি মোৰ এখন কেটেল ফাৰ্মিঙৰ বিজনেছ কৰিবলৈ